Greetings in the name of Jesus, Lord. Nowadays, He has raised young people. He have gave them the revelation of the word, and they are preaching the gospel of the Lord towards the social media, towards the media platform, and people are changing, and people are getting inspired a lot. Wow, what a great and a beautiful thing that are doing. The Lord is so great. If we are doubting that the Lord is not existing, let me tell you, God is real and God loves you. ukuthi izofela mina nawe ebese yakhohlwa ngathi na sesingazikhathaza thina sithi angazi kodwa that's the confidence we have ukuthi bafe ngisho ukusithanda akayeki ayingeke ngiyakhathaza and your race ingakho uJesu athi laba abaphikelela kuze kufike egcineni ibona abayokusindiswa akusabali ukuthi uboneni kubala ukuthi umile yini until the end. Amen basalwane ngoba uNkulunkulu akabheka ukuthi uke wakonza ngoJanuary wayeseyeka ngathi mengibuya ngamfica ngekho kwiposition ubheka ukuthi ngithe ngifika ngifika kwiposition. Amen basalwane lo ophikelela kuze kube sekugcineni uyena oyakusindiswa. Ngizosho njalo nje bazalwane ukuthi kuyamiwa edwaleni elinguKristu noma kungabheda kodwa kuyamiwa edwaleni elinguKristu. Amen bazalwane ngoba kunezinto oyoyibona eziyokusastena baze baqale abantu ukuthi umkhonza kanjani uNkulunkulu izimo sivela ziqhamuka left right and center kusho ukuthi kunento oyibonile abaningi bengabona uthi akusibo bonke abayothi inkosi abayongena embusweni bezwe ebesithi owenza intando kaBaba. Ngamanye amazwi lapha eqaleni bekuyiplural manje sekuyisingular kowenza intando. Haleluya bazalwane. Ngamanye amazwi ngizo angazile mina ukuzothi bapha benzi bentando kodwa ngizothi uphi umenzi wentando. Haleluya bazalwane. Uthi mayeqala akusibo bonke ngamanye amazwi sekuyi majority manje kodwa mase fika kwintando kaBaba uthi uphi ilo owenza intando kaBaba. Ngamanye amazwi intando inabantu bayo noma inomuntu wayo. Haleluya bazalwane. Intando inomuntu wayo angizile namhlanje ukuzothi bapha benzi bentando kodwa ngizothi uphi umenzi wentando. Amen bazalwane. Uphi umenzi wentando. Amen ngoba lento iphakathi nomuntu noKristu. Amen bazalwane. Lento iphakathi kwaJesu owalenga emthini wehlazo enengeniso nosomuntu ukuze umuntu asindiswe. Haleluya bazalwane. Lento iphakathi komuntu noJesu. Amadlozi awekho uSathane ufuna ukuthi abe nawe ngosuku lokugcina akafuni ukuba yedwa ngoba uSathane udukisa abantu. uSathane uyaqhubeka udukisa abantu ngezinto ezingekho ngoba amadlozi izinto zalelizwe ngoba uthi uNkulunkulu masufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awukufunda ukwenza lezo inengiso zalezizwe. uSathane akafuni ukuba yedwa ngosuku lokugcina ingakho edukisa abantu. Munye kuphela umuntu okwazi ukuxhumanisa umuntu noNkulunkulu uJesu kuphela. Ngaphandle koJesu awukwazi ukuxhumana noBaba. Ngisho amadlozi akakwazi ukuxhumanisa noNkulunkulu but uJesu kuphela. Ingakho uJesu wafela mina nawe ukuthi sisindiswe. Ingakho uJesu ukuthi wafela mina nawe ukuthi sithethelwe lizono. Ukhona uJesu yaphila. Amadlozi awekho. Angihlulela ngigxeki kodwa lantambama ngizosho ukuthi uSathane udukisa abantu. Uyaqhubeka uSathane ulahlekisa abantu ngento engekho. Ayikho into yesintu kepha mangabe usuvulekile uzobona ukuthi ngempela lezi zinto lezi zamasiko izinto zalelizwe esayifica zikhona esazalwa zikhona ngoba zizinto zalelizwe esayifumana zikhona la. Ingakho mangabe usuthola uJesu ubona ukwazi ukuhlukanisa ngoba komhlaba kuyaphela mntaka baba iyezimini ozodlula ngayo ukuthi uJesu uyaphila. Shiyani konke kwamadlozi akukho ayikho lento yamadlozi. Usiyanisika Sathane uzothoma unye hayi mina amadlozi yangisebenzela mangabe ngicela lalela mntaka baba musukudukiswa into engekho.
usathane uyakwazi ukwenza into enhle akubonisa ingathi khona mangabe usubona ukuthi akuvalele khona nokuthi ungasakwazi ukuphuma ngoba wona uzoloko uqhubeka kunika ngoba usathane yesi uyamnika umuntu lento ayifunayo ngoba usathane akafuni ukuba yedwa. That's the trick kaSathane ukuthi akuvalele khona nibe ngathi izinto zakho ziyalunga ngenxa yamadlozi. Amadlozi awekho isiteni sikaSathane, amadlozi awekho. Into obunyanga ayiveli kuNkulunkulu. Wena othi yisangoma leyo gift leyo ayiveli yoNkulunkulu ukuthi ube yinyanga okanye ube yisangoma izinto zalezizwe ngoba uthi uNkulunkulu ezweni lakhe ethi uJesu hlazekwa emhlabeni mayenziwe njengoba yenziwa nasezulwini. Uthi nasiyenza intando kaNkulunkulu la emhlabeni mangabe ezulwini iy'ngelosi amakherubhi namaserafi adumisa uNkulunkulu thina siyahamba siyokhothama ngoba uthi uNkulunkulu asingakhothame emadlozini ngoba amadlozi njalo moqaphela ezwini ukuthi athi amadlozi besithi ubuthakathi ngoba uNkulunkulu akayifuni into yamadlozi. Leyo nto leyo isinengiso phambi kwakhe. Angihluleli angeki njengoba wena ungalifundisi. Ngixoxela ukuthi uSathane iBhayibheli yalazi njengoba wena uthi hayi angifundisi. uSathane usebenza ngesikhathi. Buka muntu okomhlaba kuyaphela usindise nawe uyatholakala uJesu. Ukhona uJesu ensindisayo impilo yomuntu. Ukhona uJesu okomhlaba kuyaphela. Okomhlaba kuyaphela. Mina ngiyamzwela umuntu ozoyizwa le video mesayidlule ngoba uJesu khona uyasindisana.